Mai conhece Nuno Honana, la barik na rua husi Timor Leste. Sira hadomi sirnya suku, sira ba escola no halima ro kolega sira. Sefi suku informa hela ba komunidade kona ba asu nebe moras no tata ema iha siranya suku nebe causa husi rabies. Nuno nonana preocupa tebes ho sirani asu. Tauk sirani asu bele hetan rabies. No sira mus preocupa hetan tata husi asu mora sira. Sira husu informasaun lutamba pessoal saúde animal. Sira aprende katak rabies ne moras ida nebe mortal. Bele halo asu no dala rumah animal mamale sira selo kanisang busa lekirau bibi no karau sira moras. Notícia diak mak rabies ba asu ne bele prevene li husi fo vacinação rabies ba asu sira nebe mak saudável. Mai be rabies mus bele halo ema moras. Rabies daet li husi asu moras ni kaben mai hiranya tata karakut ema rumah. Ka sekarik sirna kabeng ne kona ia ema rumah ni kanek ne benak loke. Sekarik asu ida tata itabot ka itabot nya kolega sira, dia kliu hatete lalais ba itabot sirni inang aman. Fase kedang itabot ni kanek ho sabau no be sulin durante minuto sanulu resin lima nya larang. No ba kedang ya posto saudi nebe basic ho di hetan tratamento lalais. Sekarik ema ida mak hetan tata no la hetan tratamento ho lalais, makan ema ne sei moras makas no bele mate. Ekipa saúde animal niang visita sirne suku ho di asegura katak sirni asu hotu-hotu hetang ona vacinação no protegido husi rabies. Nuno nonana asegura sirni asu hetang ona vacinação. Lorong ida banghira halimar hela iha suku, Nuno hare asu estranyo ida nebe mak iha hahalok agresivu, no nye tau nye bele hetan tata. Nye lahak basic anba asune, mai be nye halai bahate tembanya inang, no ikus mai relata ba pessoal saúde animal nian. Rabies halo asu nye aksaun diferenti tebes. Asu sira nebe mak kona moras rabies, sira sesai agresivu, tata ema, tata animal sira selo no sasan sira, kasira bele sai fraco, no la bele movimento, no liutia lorong balong sira se mate. Pessoal saúde animalnya buka hela asu estranyo ne no hetang asu ne ho kondisaung mate. Nia halo teste ida no teste ne hatudu katak asu ne iha moras rabies. Lisau seda mak Nuno honana aprende? Rabies daet husi asu sernebe mak moras. Nune vacina itabot sirani asu. Hadok ang husi asu sira nebe mak estranyo no agresivo no hateteng ba itabot ni inang aman sira sekarik itabot hare asu ida hanesane. Fase kedang itabot nya kanek ho sabau no be suling durante minutos anu resin lima nya larang no ba keras posto saude nebe basic ho disimu tratamento. Rabies hanesang mora seru ida nebe daet iha Timor Leste. Relata asu sira nebe moras to agresivo ba Clínica Saúde Animal iha Ministerio Agricultura Pecuaria Pescas y Florestas niang nebe basic leo. Sekarik hetan tata buka tratamento iha posto saúde nebe basic leo. Karik itabot lahat tene saida mak atu halo buka lalai sede suku ho di hetan litang ajuda no informasaun. Lihusi serviço hamutu Timor Leste beleha para moras rabies atula daet. No protege cada município no suku sira.